to come. But this could be their reality and ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guyabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? Just Anita also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Fame away. Emma was sauce for Lolo, for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anufo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pēr le inuino fuala au, mo i lātou e iai ngase to mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ai lo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sau tatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa male inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tāne. Tā ofi le pepesi o le whulu, let's do it for Samoa. mai whatalo whatu Samoa, mai kureanga whākiri popo Samoa pia, mā lora soifua malalangi mama, ai ana mai a se whapoponga le ne i tato tala o Tautai. I tala tumua, e ono sifuru le au whai o ali, me te mai tai tau si soifua, whaau wina, mo le au nanga i le mitanga luenga le soifua mā lolo ina. Katalina Tobia, mo te ata lima le reporti.
O ripatia le Samoa ni whaatu muni a ia le portofona mtanga wenga soifua malolo ina i matotua I a inga ubo mai masani e mole mawina le wha moe moe o le au whau. Mai le ono se fulwha le au whau e se fulwha tau se soifua Samoa whailonga tipiloma va se fulima tau se soifua restala sa whau I le whailonga tikeri ai to alua tau se soifua le vaenga le whaato sanga ua whau ina I le whailonga le postgraduate. I le saunuanga autu a le awhianga le minsta soifua malolo ina va lasi ta fito sele sa ia mamori ai le whaamalo I tau se soifua uma ua whauina. Te leo ni tala vane ai, o levan tau mwhai maila a wivi a tau si soifua. Lea ua whaa manu ia ina. O lona winga, a uane inga lue I le tupe, a ia nga lue ma le wha maoni ma lau tau tua. O tau tangata wala awina I le tua, ina ia tau ave ti ute ma whaiva. Sa whailo ai foi e le awhianga le minsta se tasi foi e tamu whainga, ne ua mawai a manoa wa atunu o le Pasifika, e awina atu ai fo mai ma tau si soifua, e awa o ina le tomai ma ngā waa whaapitoa soifua malolo ina o loo whai malu I tau le Pasifika. O le aunga le fontanga o iai whituna inga, ina ia whesoa soa ni mai, Filipaina, wa fia I maisi motu le Pasifika, I le whaasoa soa ina o tomai, ia ma whesoa ni mai fo e watu tatangata e a onga I Filipaina, ia e maise le whaasoa soa o le tomai o tausi soifua, ai maise fo ma, o se mea fo, o lona winga, a whai e te wha maoni, ma e tausi ni o, e lenga ale umana pasi nei, umaro le ai. O le whae unga o se mea, o le amatanga na o se si la sang fo. O le la sang fo la, o le ala e whainga luenga, ia ma e toe alu I toe a onga. O le mena o lo o tau mwhaile tato malo, ina ia o ina le lei tato tangata whainga luenga. Saunua whaamanuia foi le minsta le au whau ina ia sanga iane ai o le tai, whaatino la tau whaiwaro whilima whaatau si soifua ia manuia. Salina tovia mo le Tautai. I nisi o tato tala, tala sanga ina I le matanga luenga leo leo le fisosoani a le atunu lau tele I le sailia o se tamai titi e valu tau sanga le mutua. Katalina tovia mo se atelenga le reporti. Wa tau sanga ina matanga luenga leo leo whale pui pui ma leo la toi fuata ina le fisosoani le mamano le atunu I le sailia ia se tamai titi e ingoa I a tani elua mosa, valu tau sanga ma ia fio anga o whale lau niu masala I lua I savai Ripati e leo leo le taini muli muli na wa ai ai le nei tamai titi e lo na ainga. O le tai ao le aso toa nai, aso fito te sema lua o lua wha, pe tusa o le itu la fitu wha lima a nga I le valu, na alu ese mai ai tani e lumai lo na ainga. Sa ia la e ina se miti afu lanu pai pae ma le ofu vai vai pupu u lanu mumu. O le tasanga ntanga luenga, se tasi e na te sila fia ina se no fuanga, po ni whamatalanga e winga I le nei tamai titi, ina ia whaafiso ta iwa veane le ofisa o leo leo la talatane. Talo sanga ina ia tātou ngā le lue whatasi mo se Samoa saunga le mu. Talina tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitale factory for your orders. Mai mo mai o tala nei o Pasifika. Tala falava se whaliunga le nei o tala mani Pasifika lo ripati a mai le teo whaba malo New Zealand o whaio na wina atu I le langolanga malo si al company Uncle Johnny's. Tala to mua e toa tolu nisi minista o whamba vai ma tofinga minista o kabineta tonga I le mai aio na wha iloa whalau I tele o le whamba vai ngā le palemi o tonga hu a kava mei liku si a osi sa valeni I le aso na nafi. I le whailoa inga matu stala na whaamoni ai le palemia whaamanu malu a tonga I a Sami Waipulu e toa tolu minista o whaamba vai mai o la tofinga minista e au fia ile minista o whaatuanga tau mafa mawao matua o le minista loto I fale
ma le minista o whanua lea sa whaamawai le masina taluai. Lea so lea tala noa ina ai ila tau e sui tūlanga i minista o whaamawai. Whaamaunia fo ia vai pulu le tū maua i peo minista se ia ulia le aso rusa fulfao te sema se ia whiriwhiria se o le atula i mai i le tofi palemia. Watanga ile whainga malo a fiti ni fufo e fo ia ile whawhita auli o le toa tele leo tangata o lo nofo wha soli tu la fono i te tono fiti. Ripatia le whaalua ina o le anu mera le tausanga ma uo o ina siria ma le valu afe tangata. Wale e tasui o le whainga malo o le hivas fulpasene o tangata o lo nofo wha soli tu la fono i te tono fiti o tangata o le Pasifika. La tau ia sa whai malangatu moa wa onga peitai o uma taimi ma pe mita whatulanga ina ai o loono nofo wha sori tu la fono ai la vai tono fiti. Whalia le palemia se tiveni rampuka wa si tia le numero tangata ia mai le whaafe fitu silau ma le iwa sa ia i le lua afe lua tolu i le valu afe i le tausanga nei. Ma ua fesiringi e le palemene le palemia po le ase whainga malo i lea whaafita auli. Le aso ana nafi le ana ripa tia ai le whata tia ai le malo oni ala fu ai fo ia i le atulanga. Wa whātonu ina le sitia le mātai tuina o tua oi, ina ia sida totoa i whāmamongo tangata malanga, e fo ia i le whātupula i o tangata nofo whāsori tula whāna tono fiti. Ma o whasiringi ai le palemia, le lea mana ia o lea tūlanga ua ai i se tūlanga ua whātupula ia. Ma e masalo e te tawana whātino se ngaluenga i le taulanga, e ngā ruru e le ofisa susu e mamtanga luenga o leo, ina ia su e tangata e māsalamia, e ala i o lātou ID ma whaamaumaunga o loo au mau manonofo ai i te tono fiti. Tala i al Pasifika mo le nea fiafi, tau wha seifua. Juice for the animal loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guyabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. O tala soifuanga le Kalesia Katoliko, mai atuli tuala le misio. E whātalo whātu Samoa male puleanga whākepi po Samoa pia o talo soifonga le Kalesia Katoliko mai ima o le lalolangi. I tala moa o le whaapotapatonga te mātup sa le Papel Foundation o pātapatia luas fulima tausanga o skola sipi na whaamanuia ina ai le latai le lua awhi o tamaitia onga. O le Papel Foundation na whaawaina I totono le United States I le tausanga I awhi I waselau wadwalu ma ua whaalau tele atu le laulangi lana au nanga I fōa ifsosoani mo wainga tau whauina o whalea onga I Afrika o le tausinga whasoifua malolo ina I Amerika Latina ma fōa I tupe e ala I avanoa whaaskola sipi. Ma o te sema le aso lima na atoa I le luas fulima tausanga o fōa I tupe mo skola sipi whaingoa ina o sangato Ione Paulo le lua. Sa mawhai o na o tauina I tamaitia o ngā lata I le lua awhi I totono Roma. O le lua awhi lua whaalawa ia na soswani ai le Papel Foundation I ploketi se lau sfulvalu mo le sili atu I le ono sfulu o atunu. O ni ngaluenga o lo o tali langolango I mana o ngau pito mo o mia. E au fiai wai tau mafa maa o le ngau singa o whalea onga toi whaalelei o potua onga. O lo o tamwhailawa e fitu na I le ngaluenga o fuina whaaliliwina I le ngangana o onga le Kalesia o lana whatala lei. Toi whaalelei a malu o mo nā seri no whanga o seminalio o ana maota ma ofisa tausi soifua whapea fōa ai I skola sipi. Inisi o tala o Epic po Amerika Latina wa au wai whaatasi I o loo whasangata mo le puipuingo ai ata tawa tangata. O le asus fulfao se tema na whasi o tia ai se isi sui usufono mai le taulanga e swafai a Juan Antonio Lopez o se sui na langolango sua I whaalawilo e te ina le whaaleanga ino si o manga I totono Honduras. Sa whai masui o le Mesoamerican so ta inga ma le Kalesia ma whaapotonga whaawamalo. Wa awea le whasiotia o le na ta ua I lana ngaluenga ua manino mai e tūlanga ma ale o e o loo tau ma whai malosi I lawea ina ai a ta tau o tangata soifua
I to tono Amerika Latina. I se tali mai pi tono e whātatau I lea tūlanga o alia e mai, o whātasi e le whāpoptonga e Pikpo Amerika Latina, whāpea lau mo lunga mo sfile mo, le temo klasi ma ai ata tau tangata, whāpea whāpoptonga tau puipuinga o tangata Amerika. Wa lato whātomua ni whaalawiloa I le whāpea, o tau pi to filo so I whuanga o tangata. Whaalia le loto whaawawau le tamapa ia o no le whasio tio se moa au mo le lavea ina o le loto I whale I Honduras. Ma le au tūtu ina mai, e tue la langa ina le lumanai, pui le ola. Wa aloa ia le amata ina o lea whaalawiloa mo te sema I le aso se fulu. Le a wai Yesu I whitwhilia mai vainga ese totono Amerika Latina. E tau fiai man whaalongi o tau le a Yellow Pace. O ni whaalawiloa o whaapitoa I pui le ola, ma le taulai I le tau whaapito filo soifo o tangata. O lo tau mwhaila vai whaapopula tele le malamlama anga I whaailoilo mta o putau a ia tatau o tangata soifoa. Ma tangata o fina wina se saong le mōr si o manga. I talawhaiu o le tau alanga mai sui e whapoptonga le kalesia katoliko o loi suria e whapea mai. I le mai e ato Assad, ia toi whanau whongina se whaamoe mo le atunuu. I le silia na iaso, ua waaia ma le te I le lalolangi I whainga fita militeli o lo wasi o mia se vainga tele o Suria e pei o le emo le wila tele vave o whatinonga. O le aso saa na whaasalawina e fita lo latou si o mia o Tamseko, ma lo ia mai la latou whaamuta I le 5 o tausanga o pōlenga ma le ainga Assad. O no fua inga Assad e masani o whaasangatau mo whaapoptonga lo tuto la iti. O se tuufasili whaatatau le manu malo mai o ia vainga au mo Suria pe a whaapewhea nei whaapoptonga la iti. O pātele pahat Karakach le tuainga Francisi na tausiel au lotu Latina I Aleppo whaasoa I talafo le Vatikano e whailoa whaapea. Whaapea tangata Suria uma na matua I whaaunga ngase uma I le pūlenga na iai. Le nofuanga I le eise o la atinae le eise le mo pisinisi ma e le olanga ai ia lawe ina soifua o tangata. Ta o le sui awai o Francisi ua tuana I o tausanga whaalia pele sawa ina o tangata kerisiano e au fia I le toi foi I le ABC o ana mea tōtino. I le mae o na lato pūlea Aleppo wa nga I le tu saute wa malosi a lato whasalangwa tuina atu I whaapoptonga la iti e au fia I makerisiano. Utala I o sui whanga le kalesia katoliko whaktai tele langlang sua le Jan Mouse Company Limited. Kamanu ia le tue Samoa malipu e anga tofa sui fua. O se whai imale nei tato tala o Tautai, whaftailo mai mo mai, whaftailo langso mai tato company sa le Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Cherrymouse Company Limited, maling tanga winga o le MNRE. Manuia whasosonga le fiafi tō whasonfua. This is not the future that we imagine for our children. Generations to come. But this could be their reality. And ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today.
so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitale from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina ne whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mama lima i taimi uma. Whailo tali fofonga i taimi uma e puipuia mai ai isi tangata. Ia e nofo i le whale ma ia lava le malolo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E wawei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aunga al fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi al fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafso taile matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Good evening, Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here is another edition of your Tautai News. Leading tonight's bulletin, 64 graduated from the nursing orientation program to serve at the Ministry of Health. Katalina Tovia for more on this report. Savali News reported that the ceremony was hosted by the Samoa Nursing and Midwifery Council and was a registration ceremony for nurses and midwives graduates. Honorable Minister of Health, Valasita Fito Serisele, in his keynote address, urged the young professionals to stay true to their calling in serving the sick, and reminded them that this was a calling from God and career that was very challenging. So it required their utmost commitment and dedication to ensure that they treated their patients well.
The minister revealed opportunities for the medical profession, including nurses, and that came to light when he attended a meeting in Manila recently where deliberations were around how the government of the Philippines can assist Pacific Island countries. Balasi told the graduates that these opportunities included the sharing of nurses and specialists to Pacific Island countries, including Samoa. The opportunity is a result of an initiative by the government of Samoa to the Minister of Health of the Philippines if they can assist with medical specialists for the treatment of illnesses that commonly see people go overseas to be treated for. Balasi also congratulated them, believing they will serve with honesty in their callings as nurses, and they will also be blessed with his opportunity. Balasi also urged the graduates to serve with a smile and to keep their weight in order to ensure there is no criticism directed at them, since their work involves the promotion of healthy eating across Samoa. Salina Tovia for Tautai News. In other news, Samoa police is seeking the public's assistance in locating Tanielu Amosa, an 8-year-old resident of Falauniu and Sala Ilua Savai. Catalina Tovia for more on this report. The Samoa Police Prisons and Correction Services is seeking the public's assistance in locating Tanielu Amosa, an 8-year-old resident of Falauniu and Sala Ilua Savai. Tanielu has been missing since Saturday, December 7th, 2024. He left home around 7:45 a.m. to 8 a.m. He was last seen wearing a white t-shirt and red shorts. Police advise the public if you have any information regarding Tanielu's whereabouts, please contact the nearest police station and let's work together for a safer Samoa. Salina Tovia for Tautai News. And that is the end from your Tautai News. Thank you for watching. Thank you to our generous sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jagmas Company Limited, and MNRE. Have a blessed evening. 12:04. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guyabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality. And ours. If we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani.